Milo, Mitch, zašto ste to napravili Martiju? Rekao je da je bolji gusar od vas? Pa on provodi puno vremena na moru. Znam, Maverick nam može pomoći da ovo riješimo. Maverick! Odlične cirkuske vještine. Marty, Milo i Mitch su se svađali i ispustili su Martija u ocean. Možeš li prekinuti svađu? Prepiru se oko toga tko bi bio bolji gusar. Imaš kakvu ideju da ih zaustaviš? Mia, Maverick treba tvoju pomoć da nešto pripremi. Misliš li da možeš pomoći? Hvala, Mia. Hej, dečki, Maverick ima ideju kako da riješi vaš argument. Slušate li vi? Mia sprema lov na blago za vas, da odlučimo tko je bolji gusar. Tri su lokacije. Gdje je Mia sakrila blago. Svi imaju mapu. Tko nađe više blaga je pobjednik. Nađemo se na plaži kada ste gotovi. Spremni? Ok, krenite! Hej, dečki, gotovi?
Čini se da svatko ima po jedno. To znači da je neriješeno. Odlučimo ovako. Tko napravi bolji gusarski kostim pobjeđuje. Idemo na 3, 2, 1, krenite! Fora povez za oko, dečki. Lijepa naušnica, Maverick. Marty, izgledaš kao gusarski brod. Mislim da je Marty očiti pobjednik ovdje, dečki. Dečki, brzo! Dobro obavljeno, Mo. Wow! Odličan pucanj, Max. Pogodite tko je došao igrati odbojku. Mislim da Max ne želi igrati odbojku sa tobom, Marty. Previše si nespretan. Zadnji put kada si igrao odbojku, lopta ti je zapela na drvetu. Čini se kako ti je sretan dan, Marty. Upadaš u igru. Marty, to je bila jedina lopta. Ajoj, Marty, zaista si zabrljao. Hej, zašto ne pozovemo Mavericka? Možda nam može pomoći. Bilo bi dobro da to spustiš i uđeš unutra, Maverick. Nespretni Marty je bacio loptu za odbojku od Maxa i Moa u more. Možeš li pomoći? Razvedri se, Marty. Stiže Maverick. Marty je igrao odbojku sa Maxom i Moom. Ali udario je loptu prejako i odletjela je skroz u more. Onda, kako ćemo je izvaditi van? Hej, gdje je Maverick?
Maverick? Što to radiš? Makni se sa puta, Marty. Što ne valja? Čini se kako ti je kotač zapeo. Možeš li ga pomaknuti? Ne? Ajoj! Potrubi i nadaj se da će te Marty čuti. Mislim da je Maverick u nevolji. Hajde, Marty. Moramo učiniti nešto. Odličan posao, dečki. Idemo reći Maxu i Moe da smo im spasili loptu. Wow, Marty! Dobar pogodak! Vidimo se uskoro! Uživajte u utakmici, dečki! Hej, Mia! Ideš negdje? Mia! Letiš na opačke! Što ne valja? Ostaješ bez goriva? Okej, ovo je loše! Mia, moraš pronaći mjesto za sletjeti. Vidiš otok u daljini? Siguran sam da stigneš do tamo. Jesi li u redu, Mia? Pa za sada si sigurna. Ali bolje je da pozovemo Mavericka tako da može doći po tebe. Zdravo, Maverick! Veoma impresivno, kao i uvijek. Čini se kako netko treba našu pomoć. Mia je ostala bez goriva i morala je sletjeti na otok. Možeš li joj pomoći? Bio je to Marty, ne morski pas. Marty, Maverick treba tvoju pomoć. Mia je zapela na otoku.
Možeš li preplivati do tamo i spasiti je? Da. U redu. Sretno, Marty. Mia, jesi li u potpunosti ostala bez goriva? Samo tu. Znači sada uopće ne možeš letjeti. No, balo. Srećom, Marty je na putu da te spasi. O ne! Morski pas! Marty! Opet izvodiš stare trikove, ha? Jesi li spremna da kreneš, Mia? Mona, mala. Marty će te odvući preko vode. Marty, možda bi trebao vući malo brže. Wow, Mia, ti skijaš po vodi. Mia, Maverick ima gorivo za tebe. Pa, vidimo se kasnije, ekipo. Hvala za sve. Doviđenja svima. Hej, dečki, drago mi je vidjeti vas. Uživate u pogledu, ha? O, točno. Želite se utrkivati po planini? Ali izgleda veoma opasno. Okej, kako hoćete. Sretno obojici. Priprema? Pozor? Kreni! Nemoj to raditi, Marty. To nije pošten način za pobjedu. Moe, ozlijediti ćeš se. Marty, nemoj! Prekinite s ovim, dečki. Marty, pazi! O moj Bože! Rekao sam vam da je opasna cesta. Nemoj biti toliko siguran u sebe, Marty. Imao si puno sreće. Jesi li u redu, Marty? Zaista ne izgledaš dobro, Marty. Čak i kao monster morski pas treba ti pomoć. Moe, pazi na Martija. Maverick će znati što treba. Zdravo, Maverick. Izgledaš kao pravi gusar. U što gledaš? O, super. Pogled je odličan odavdje. Maverick, moraš se spustiti. Mislim kako te neko zove. Znaš što treba učiniti, Maverick.
Zdravo, Miranda. Što radiš? Ma? Mi? Preuređuješ grad, zar ne? Ma? Marty i Moe su se utrkivali u planini i Marty je doživio nesreću. Teško je ozlijeđen. Možeš li uzeti svoje lijekove i pomoći mu? Mi? Hvala, Miranda. Popnimo se tom planinom. Penje li ti se na tu planinu, Miranda? Miranda? Miranda! Gdje si? Maverick, možda bi se trebali malo odmoriti. Ok, ali ne možemo ostati predugo. Marty treba našu pomoć. U redu, idemo. Hajde, Marty, drži se. Stižu Maverick i Miranda. Mi? Maverick, možeš li otići po specijalni sprej u Mirandin kamion da popraviš Martijevu udubljenu haubu? Zatvori oči, Marty. Miranda će ti posprejati haubu. Upotrijebi sprej i na ispopćenju. Možda će upaliti. Mrak! Čini se kako imaš vrućicu, Marty. Miranda, imaš li nešto da izliječiš Martija? Dobar posao, Miranda. Kako se osjećaš, Marty? Koje olakšanje. Hvala ti za bojanje, Miranda. Korisno je. U redu, dečki? Spremni? Kreni! Wow!